Poštovani sedmaci, dobar dan. Tema današnje nastavne jedinice je Srbija na putu ka nezavisnosti. Na prošlom času pričali smo o drugoj vladavini kneza Miloša i Mihajla Obrenovića i videli ste da je knez Mihajlo i pored mnogih dobrih stvari koje je učinio za Srbiju i srpski narod, nažalost tragično završio pošto je ubijen u atentatu 1868. godine u Košutnjaku. Ono što je komplikovalo situaciju bila je činjenica da knez Mihajlo sa svojom suprugom kneginjom Julijom Hunjadi nije imao dece, samim tim ni zakonitog naslednika i postavilo se pitanje ko će ga naslediti. Istog dana kada je izvršen atentat, 29. maja 1868. godine, grupa odanih prijatelja i privrženika dinastije Obrenović je za novog kneza izabrala tada maloletnog Milana Obrenovića, kojeg vidite na ovoj slici. Milan Obrenović bio je sin Jevrema Obrenovića, unuk Jevrema Obrenovića, rođenog brata kneza Miloša Obrenovića, koji se do 1868. godine nalazio na školovanju u Parizu. Inače, rano detinjstvo proveo je na rumunskom dvoru rumunskog kneza Aleksandra Kuze, koji je bio oženjen sa njegovom majkom. O trošku kneza Mihajla Milan se školovao na Vojnoj akademiji u Parizu. Međutim, čim je knez Mihajlo ubijen, ljudi koji su zauzeli praktično sve one najvažnije organe vlasti u Beogradu, tog istog dana kada je Mihajlo ubijen, kada su proglasili Milana Obrenovića za novog vladara Srbije, doveli su ga iz Pariza i on je kao tada 14-godišnjak stigao u Beograd. Pošto je bio maloletan, pošto je bio vaših godina otprilike, naravno da nije odmah mogao da stupi na vladarsku dužnost, a kada se takva situacija desi, obično se stvori organ, odnosno telo koje treba da vlada u ime mladog, odnosno maloletnog kneza. Takvo telo se uglavnom uvek zove namestništvo i obično ga čine 3 člana. U slučaju kneza Milana, njegovo namestništvo činili su upravo ti ljudi koji su bili najodaniji dinastije Obrenović, koje možete vidjeti na ovoj slici. To su bili Jovan Ristić, general Milivoje Petrović Blaznavac, za kojeg se pričalo da je bio vanbračni sin kneza Miloša Obrenovića, i Jovan Gavrilović. Zadatak namestništva bio je da sačuva red i mir u kneževini nakon ubistva kneza Mihajla, da sačuva Obrenoviće na vlasti i da praktično pripremi mladog kneza za ono što će ga čekati kada postane punoletan. I može se reći da je ovo namestništvo sve te zadatke uspešno izvršilo. Najznačajnija stvar koju su namestnici učinili bilo je donošenje Ustava iz 1869. godine, po kojem je Srbija postala ustavna, parlamentarna i nasledna monarhija na čelu sa Obrenovićima. Znači, ovim ustavom je učvršćena vlast dinastije Obrenović, međutim, ono što je mnogo bitnije jeste da je ovim ustavom praktično anuliran onaj Skratišeriv iz 1838. godine, odnosno onaj takozvani Turski ustav, što je bio još jedan korak ka samostalnosti srpske kneževine. Zvanično, knez Milan je postao punoletan 1872. godine i tada je postao zvanično i vladar Srbije. Njegova inauguracija u kneza obavljena je na jednoj svečanosti u tek izgrađenom Narodnom pozorištu u Beogradu, čiji je kamen temeljac za izgradnju postavio upravo knez Mihajlo Obrenović. Nažalost, bez obzirom da je bio veliki poštovalac i ljubitelj umetnosti, pozorišta posebno, on neće imati sreću da prisustuje ni jednoj predstavi u ovom pozorištu, pošto je bio ubijen, a ono što je zanimljivo još jeste da je na toj inauguraciji u kneza Milana prvi put izvedena današnja himna Republike Srbije Bože pravde. Odmah nakon zvaničnog stupanja na presto, knez Milan se oženio sa moldavskom princezom
kneginjom Natalijom Keško, odnosno Natalijom Obrenović, vidite na slici, jednom izuzetno lepom ženom za one uslove, za ondašnje vreme, i jednom ženom koja je bila, barem u početku, pravi oslonac vladaru Srbije. Ono što se od Milana očekivalo jeste da nastavi politiku kakvu je vodio knez Mihajlo, odnosno da konačno Srbiju učini nezavisnom. I to će mu, vidjet ćete, poći za rukom. 1875. godine izbila je velika istočna kriza, jedan događaj o kojem smo mi već pričali tamo pre jedno otprilike mesec i po dana. Događaj koji je počeo velikim ustankom Srba iz Hercegovine, čuvenom Nevesinskom puškom, koja će poput jedne lančane reakcije izazvati rat skoro svih balkanskih naroda protiv Turaka, a u koji će se uključiti i Rusija. Odmah po izbijanju ustanka, Srbija, odnosno javnost, je od kneza Milana očekivala da pomogne braći preko Drine i da zarati protiv Turske, odnosno da objavi rat Turskoj. Međutim, knez Milan je u tome oklevao. Prva stvar koju on smatrao jeste da je Srbija još uvek nedovoljno spremna za rat, da nema ni dovoljno snažnu i opremljenu vojsku za rat protiv Turaka, a osim toga imao je pouzdanu informaciju da su se austrijski i ruski car međusobno dogovorili o podeli interesnih zona na Balkanu, po kojem bi zapadni deo Balkana pripao Austriji, a istočni deo Balkana Rusiji. U takvim uslovima, sa takvim saznanjima, knez Milan nije želeo da nepotrebno srpski narod proliva krv, međutim, javnost je bila toliko uporna da je čak išla do toga da se preti smrću knezu Milanu, da je knez Milan, hteo ili ne, 1876. godine morao da objavi rat Turskoj. To je bio takozvani prvi srpsko-turski rat 1876. godine, i taj rat je pokazao koliko je knez Milan bio u pravu. Kao prvo, recimo, srpska vojska nije imala dovoljno školovanih oficira, pa je glavni komandant srpske vojske bio jedan ruski general Mihajl Černjajev. Nije ruski general bio loš, slab vojskovođa, čak šta više, međutim, srpska vojska je bila krajnje neopremljena i nespremna za ovaj rat. Postignuto je nekoliko pobeda protiv Turaka kod Šumatovca i Šiljegovca, međutim, onda je u leto 1876. godine srpska vojska doživela pravu katastrofu kod mesta Đunisa, nedaleko od Kruševca. Evo, na ovoj karti Srbije možete vidjeti gde se Đunis nalazi, blizu ušća, u stvari na samom ušću zapadne u Veliku Moravu. Posle ovog poraza srpske vojske, Turcima je praktično put ka Beogradu bio otvoren i praktično palo bi sve u vodu da se ipak nisu umešale Rusija i Austrija, koja će svojom diplomatijom zaustaviti Turke. Međutim, već sledeće godine Srbija se ponovo našla u ratu sa Turcima, ovoga puta na poziv Rusije. 1877. godine Rusija je zaratila po ko zna koji put sa Turskom i opet pozvala Srbiju i srpski narod da joj se priključe, odnosno da joj pomognu u tom ratu. Ovoga puta, kada je imao jednu veliku silu u ratu protiv Turaka, knez Milan nije oklevao i odmah je prihvatio poziv Rusije i tako je počeo taj drugi srpsko-turski rat. Glavnina ovog rata između Rusije i Turske vođena je na prostoru Bugarske, a srpska vojska nastupala je u jugoistočnoj Srbiji. Pre svega je cilj bio da oslobodi grad Niš, koji se nalazio van Kneževine Srbije. Turci su na ovaj deo fronta, na ovaj deo ratišta poslali svoje pomoćne odrede koje su činili uglavnom Albanci sa Kosova i Metohije, dok su svoje glavne jedinice usmerili protiv ruske vojske na prostoru Bugarske. Bez obzira što su bili u pitanju pomoćni odredi, zaista je ovo bio krvav rat koji je trajao više od godinu dana, a srpska vojska je u ovom ratu bila daleko uspešnija nego u prvom srpsko-turskom ratu. Uspela je da oslobodi 4 okruga. Evo vidite na ovoj
karti Niški, Pirotski, Vranjski i Toplički okrug i da praktično za 50% uveća teritoriju Srbije. Isto tako je i Rusija bila veoma uspešna u ratu sa Turcima. Njene vojničke prethodnice stigle su čak do predgrađa Carigrada, odnosno Stambola, i činilo se da je Osmansko carstvo potpuno na kolenima. Rusija nije iskoristila ovu veliku pobedu nad Turcima i bez nekog većeg opravdanja prihvatila je tursku ponudu da pregovara o miru. Taj mir potpisan je u predgrađu Stambola, San Stefanu, po čemu je i dobio naziv Sanstefanski mir. Sanstefanskim mirom stvorena je Velika Bugarska, koja se prostirala na prostoru današnje Bugarske, većeg dela Makedonije, Kosova i Metohije, čak do Bosne i Hercegovine i čak je obuhvatala i deo teritorija koje je srpska vojska oslobodila u Prvom srpsko-turskom ratu. Rusija je stvaranjem Velike Bugarske htela da nagradi Bugare za lojalnost u ovom ratu i za činjenicu da je najveći deo tog rata vođen na prostoru Bugarske, a u stvari preko stvaranja Velike Bugarske Rusija je ostvarila dominantan uticaj na Balkanu. Naravno, u Srbiji je bilo veliko razočarenje ovakvom ruskom politikom, ovakvim ruskim stavom. Knez Milan je bio zaista razočaran i besan na Rusiju. Međutim, džaba bi mu to sve bilo da ovaj dominantan uticaj koji je Rusija Sanstefanskim mirom ostvarila na Balkanu nije zasmetao ni drugim velikim silama, na prvom mestu Nemačkoj, odnosno Ottu von Bismarcku, kancelaru Nemačke o kojem smo takođe pričali. Samo mesec dana nakon sklapanja Sanstefanskog mira organizovan je na inicijativu kancelara Bismarcka veliki kongres velikih sila u Berlinu, takozvani Berlinski kongres o kojem smo takođe pričali. Na ovoj slici možete videti sliku Berlinskog kongresa na kojem su donete, što se Srbije i balkanskih država i naroda tiče, istorijske odluke. Da bi se uticaj Rusije na Balkanu smanjio, odnosno potpuno anulirao, Berlinski kongres je doneo odluku da se priznaje potpuna državna nezavisnost, to je samostalnost Srbije, i da su joj tom prilikom priznata i sva teritorijalna proširenja postignuta u ovom ratu sa Turskom, dakle proširenja na Niški, Pirotski, Vranjski i Toplički okrug. Takođe, državna nezavisnost priznata je i Crnoj Gori, kao i Rumuniji. Grčka je stekla značajno teritorijalno proširenje, ona je već bila samostalna pre Berlinskog kongresa, a Bugarska, koja je bila jedan od najvećih dobitnika Sanstefanskog mira, postala je jedna od najvećih gubitnika Sanstefanskog mira, odnosno bila je podeljena na dva dela, na Kneževinu Bugarsku koja je imala kao nekakvu samostalnost i na jednu autonomnu oblast koja se zvala Istočna Rumelija, koja je ostala u sastavu Osmanskog carstva i koja je imala široku autonomiju, kao što je recimo imala Kneževina Srbija do sticanja nezavisnosti. Što se Bosne i Hercegovine tiče, oblasti gde je sve počelo Nevesinskom puškom, velike sile su donele odluku da se ona da na upravu, odnosno Austrougarskoj, odnosno da se Austrougarskoj da pravo da svojom vojskom okupira prostor Bosne i Hercegovine, odnosno Bosanskog pašaluka. Šta je to u prevodu značilo? Bosna i Hercegovina su zvanično ostale u sastavu Osmanskog carstva, ali je svu vlast u Bosni i Hercegovini vršila Austro-Ugarska. Upravo ova odluka nije bila po volji ni srpskom narodu u Bosni i Hercegovini, kao ni Srbima iz Srbije i Crne Gore, ali ipak mora se reći da zbog sticanja državne nezavisnosti, na prvom mestu Srbije, ovom odlukom Berlinskog kongresa Srbija i srpski narod su morali da budu zadovoljni, jer će Srbija posle više od 4 veka, posle 4,5 veka konačno biti nezavisna država, konačno će biti ucrtana na karti Evrope. Srbija jeste bila nezadovoljna sa rešenjem za Bosnu i Hercegovinu, bila je nezadovoljna i činjenicom da nije dobila zajedničku granicu sa Crnom Gorom. Evo na ovoj slici možete vidjeti kako su izgledale teritorije balkanskih država nakon Berlinskog kongresa.
Međutim, kažem, ipak je ovo bio veliki uspeh. Najveće zasluge za uspeh Srbije na Berlinskom kongresu imao je Jovan Ristić. Njega je knez Milan kao predsednika vlade i ministra spoljnih poslova odredio za predstavnika Srbije na Berlinskom kongresu. On se na tom kongresu nalazi u dosta teškoj situaciji. On je zapravo sve do poslednjeg dana praktično bio predstavnik jedne nepriznate države i kao takav nije imao pravo da prisustuje tim glavnim sednicama na kojima se raspravljalo o budućnosti balkanskih naroda i balkanskih država. Praktično svu svoju diplomatsku aktivnost Jovan Ristić je pokazivao za vreme pauza između sednica, za vreme pauza za ručak i druge stvari i zaista se pokazao kao sjajan diplomata. Iskoristio je svoje poznanstvo i prijateljstvo sa čuvenim nemačkim istoričarom Leopoldom Rankeom, koji mu je bio profesor na studijama u Nemačkoj, a koji je bio veliki poštovalac srpskog naroda. On je lično poznavao Vuka Stefanovića Karadžića i bio oduševljen njegovim radom, bio oduševljen srpskim epskim pesmama, čak je recimo srpsku epsku pesmu Hasanaginicu preveo na nemački jezik, a interesantno i Bismarck mu je bio svojevremeno student, pa je Leopold Ranke dosta učinio kod Bismarcka da se zauzme za Srbiju i da Srbija što bolje prođe na Berlinskom kongresu. Dakle, kako se Srbija razvijala u prvim tim godinama nezavisnosti, kako je njen put u tom periodu bio trnovit, koliko će trebati vremena da prođe da Srbija postane barem srednje razvijena evropska zemlja, vidjet ćete u prvom polugodištu 8. razreda. Ja vam se sada zahvaljujem na pažnji i čujemo se i vidimo.